Vam. Hidden Heaven ponovo van svog startnog mesta. Trka je puštena, najbolje startuje Strafe, do nje Almighty Rave, na trećoj poziciji Goosebump, na četvrtoj, vidjet ćemo ko je to je Lima, Hidden Haven pa Arhimed. Nadmetanje uz barijeru vodi Almighty Rave, do nje je Strafe, treća pozicija za Goosebumpa, četvrta za Limu, peta za Hidden Haven, šesta za Arhimeda. Nadmetanje vodi s vratom prednosti Almighty Rave u odnosu na Strafe, na trećoj poziciji Goosebump, na četvrtoj Lima, na petoj prvi korbeč opomene dobila je po pleci Hidden Haven, pa potom Arhimed. Nadmetanje vode maltene poravnate Strafe i Almighty Rave, Almighty Rave iznutra, Strafe s polja, treća pozicija za Goosebumpa, na četvrtoj Lima, na petoj je sada Arhimed, na šestu poziciju pada Hidden Haven, na čelu ove trke čini se da je sada Strafe, da li to Strafe rešava Almighty Rave, na trećoj poziciji je Goosebump, na četvrtoj poziciji Lima, na petoj Arhimed, na šestoj Hidden Haven. Strafe je izbila na lidersku poziciju u ovoj trci, na drugoj poziciji galopira Almighty Rave koji napada Goosebump, na četvrtu poziciju izbio Arhimed i Arhimed će sada ugroziti Goosebumpa. Trku vodi Strafe sa Milanom Konkoljem u sedlu, na drugoj poziciji opet nekako Almighty Rave, iznutra Lima, izneo se Arhimed, velika gužva pred golom, ko će dobiti ovu trku, Arhimed ili Strafe, Arhimed ili Strafe, Arhimed će dobiti ovo nadmetanje, druga pozicija za Strafe, treća pozicija za Limu, četvrta za Goosebumpa, peta za Almighty Rave i šesta za Hidden Haven.